Yeah. Awu nina benkayishana kaMenzi yaphuza umlazana meva. Abathi nina nabohlanya liyadla liyagwavuma. Ubeka isihlanga emadolweni. Lona ngikhuluma naye njengamanje, Professor Mkhize. Ngivela kwaNongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini lwakaMandlakazi. Ayi namhlanje ngifuna ukunixoxela enye indaba. Emfishane nje indaba engaka ngoba khona la ngiyakhona. Namuhla azi bengithi ngizolanda omunye wabafowethu nomdede wethu laba abahlala emgaqweni enginokusebenzisana nabo laba ababhema izidakamizwa noma bayizisulu zezidakamizwa. Kodwa ke ngibe sengithola ucingo namanye amakhehla atheza lapha kumina. So futhi angizokuba nale xesha namhlanje lokuthi ngingenze le episode yanamhlanje. Kodwa ke engakafoni la makhehla kunendaba encane ngifuna ukunixoxela yona. Engicabanga ukuthi ekugcineni ingasiza noma ingalekelela lapho nalapho. So kwabangangazi ke mina igama lami nguProfessor kunohlelo engilishayelayo noma nginomabona kude okuthiwa iMPTV1 okuhlelo lapho khona esuke silanda abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni ukuba bezoshare indaba zabo ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni ngenhloso ngqangi noma ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Isiqu nje seshow sibhekene ngqo nabantu abangakangeni ezidakamizweni izofundisa kabanzi ngokuyiphatha uma umntwana nendlela uma umzali okumele uphathe ngayo umntwana ngoba kwesinye isikhathi izinto ezenzakalayo noma isiphetho sakho konke ngumuntu indlela akhuliswe ngayo idlala indima enkulu. Kungenzeka ukuthi abazali bakukhulise kahle besiqinisa isandla kuwena ukuthi ungawele ezintweni ezibhedayo, mhlawumbe begcina sebesiqinisa kakhulu uzogcina uwele ezintweni ezibhedayo. Kwenzeka abazali bekuthanda kuze kwedwa uthothi basabasho ukuqinisa isandla kuwe ugcine manje ngokungakhuzwa ngokunganakeki ugcine nawe uwele ezintweni ezibhedayo. Kulento kumele ibalance, kumele bekuxoxose bekuqinisela isandla futhi ukuze uzokwazi ukuthi ekugcineni kuphuma iproduct right uma umuntu. So kunengosi-ke ngaphansi kwe-MPTV1 ethi how I ended up in drugs lapho abasuke besitshela khona ukuthi mina ngawela kanje ezidakamizweni naney'ngqinamba basuke sebebhekene nazo uma sebesemgaqweni sebephumile emakhaya sebelala phansi kwamabhriji. Abanye bathi kwafika abantu badubula kuthiwa nje kufika umuntu phezulu ebrijini akhomba isibhamu phansi adubule kufofayo onenhlahla ongayitholanga inhlamvu okwazile ukuthi acashe. Izimo lezi ngicabanga ukuthi abanye abantu abazazi abasey'ndlini ey'bhekene nabantu abahlala emgaqweni ekubeni benawo amakubo. Kodwa-ke ngoba isilwane noma usathane okuyizidakamizwa zisuke seyibengamele kunzima ukuthi bebuyele beyobhekana nemindeni yabo. Okay, indaba yami yanamhlanje mikanje endulo indaba yami indaba yomfana omncane nekhehla elidala abadibana ehlathini Ekwaluseni. Umuntu kowelusa uzokwazi ukuthi uma ngikhuluma ngokuthi Ekwaluseni kukhona ukuthi kuthiwa ukhiphe inkomo, kodwa ukwalusa ilapho khona ukhiphe inkomo bese-ke ningabafana niyohlala ehlathini ney'gadi. Kudala bese ngekho-ke isitala sokuwetshiwa inkomo ubusuke ungayigadela ukuthi zizokwetshiwa, kodwa ubusuke uyigadela ukuthi zingahambi ziyokona emasimini abantu, zingahambi ziyodla umbila wabantu, zingayi ukuyokona beney'gada njengabafana. Yingakho uthi uma umfana ubona iy'nkomo zakomunye umuzi mhlawumbe zisemasimini akomunye umuzi, mhlawumbe uthothi ungayi ngoba uzwani nomfana wakhona
ngoba phela Ekwaluseni kuyaqhathwana kuyashawana Ekwaluseni umgcina la ningasabhekani nakahle so mawubona uthi usenhla ubona ukuthi okay inkomo zakubo zisemasimeni zidla umbila wabantu uvela uhosha imfe ungafuni ukuthi usize ngoba ufuna besenkingeni bese vele iqhamuka umuntu omdala usathi wenza njalo usathi ucashile yabuka lapha kuthiwe uziyekelani izinkomo zidla umbila Madoda engabulawa ngenduku icace le ndaba yihlekisa ngoba nami ngeke ngaba kuleso sigaba leso ngibhizi lapha ngiqoqubele ngicashile avela waqhamuka omunye lo baba wayengwakazondo lo uqhamuka ngicashe nozolile siyeke inkomo zakagazo zidla umbila avela waqhamuka nje lapha emva kwethu sicashile la uthi lezi yankomo niyekelani zidla umbila akusekho ke lapho ukuthi sothi hayi akuzonenza sekhaya yashinto sathi singena phakathi sikhiphe inkomo awunanga baba khona usibisi ngale ngemuva waye kwakunensimi yakwasibisi lapha yabo nje umuntu ohlala etsheni ngoba ngikhulela etsheni ngelusi ube nensimi lapha nje behleze kuhlaza amasimi akho sibisi yashinto sathi siyangena phakathi sifuna ukukhipha inkomo wakuphuma usibisi wathwala izandla ekhanda ukuthi akusekho manje kumchazela nosibisa ayithi sokhipha inkomo akasasi noma ezakithi noma kuzona ezakithi yashindo usuku ufundiswani ke lapho mongifana ufundisa ukuthi like nje uma ukhulu umfana emphakathini akukho ukuthi wena ubaba wakho lo okuyena owaphuma okhalo lakhe uhlonipha wonke umuntu osemphakathini wonke umuntu osemphakathini ubaba mawushaya ubaba kamakhelwane akukho uzofika uzobika la izoshinda kunasekhaya mawufika ukuthi uzobika ukuthi ubengeka kusukela uzondo usushawe kathathu ke manje ushawela lapha ukuthi wena uhobile lapha ushaya umnikazi wensimi lapha uyoshawe ekhaya ukuthi ushaweleni lapha indlela esikhule ngayo kudala indlela nje esikhuliswe ngayo nanokuthi kumele umuntu wesilisa angazi noma lento yenzeka umhlaba wonke noma kulapha eAfrica uma nje uzele umuntu wesilisa uzalelwe empini ubhekenwe nempi yonke into ila emahlomba umuntu wesilisa kumele ube responsible iyo ke lento ababesifundisayo ukuthi umuntu wesilisa ngeke ukuthi uyabona ukuthi kuyonakala kuloya muzi loya uhlale nje usonge izandla uthi nayi ngoba mina ngihlangene nalokho akukhona ubudoda lobo futhi akuyona indlela esikhuliswe ngayo sikhuliswe nje ukuthi nje uma umfana emphakathini nje uya yiba usizo yiba busy uma konakala kamakhelwane uphuma ngejubane uyosiza khona bengekho abafana bakhona makonakala ungena ngejuba yini indlela aba esikhuliswe ngayo nje masikhula singabafana abancane so uma ngisachaza ke indaba Ekwaluseni ilapho khona kuzokwenza mhlawumbe nomuntu waselokishini ongakwazi ukuhlukanisa ngoba ukwelusa ukugada ilapho khona usuke khona ugadile ugade suke sigade imfuyo niyaphuma emahlathini niyaphuma impela emakhaya niyohlala emahlathini eside isikhathi nigadile futhi leyo nto yenzeka kakhulu uma kuyikuthi incathi isehlobo ngoba ehlobo makutshala lapho khona kusuke kutshalwa khona ummbila kumele ummbila ngoba ebusika mase kungamahlanga ayi ziyadedelwa ethiwa ziyahasha ayi ngangijabula kabi makuthiwa ziyahasha ngoba lapho khona uvuka ekseni uvula isibaya inkomo noma ingangena vele emasimini akunankinga akwelusiwe so ngokunyusuku umfana ehleze kwaluseni inkomo umfana eyihluphayo inkomo ayiningi lezi inkomo zo3 uba saphuma uyilanda ngapha ethi sathatha isalenye emayisahubhenye ebuyenye nathi siyongena emasimini esejuluka emanzi senta umfana kwaluseni ngale emahlathini uthe mhlawumbe umfana lento eseyenze sekuphele mhlawumbe nje lokhu nje sikuekuseni ngizokalekisa kanjalo kweze kwayoshaya u2 kuya3 ntambama ubhizi umfana inkomo hayi ukuthi into ayiqala namhlanje into nje yadela yenza njalo izinkomo lezi ziyahlupha ayibambeka
ziyahlupha ziyafohla ngene emzini yabantu uyahutsha uyashawa uthi ngelinye ilanga kusuke inkabi yakubo iduka inkabi yakubo umfana esekwaluseni acabanga umfana uma ngifike ekhaya ngizothi ishonephi inkomo iduke nje bengikuphi ngoba phela kuyazi ukuthi mawelusile mdama kancane mawuthi nidlala ibhola babe sigcina sikhanda ama ground khona lapho esalusele khona kancane kancane siyaqalaza uma siyibona ukuthi okay inkomo sezidlala besize kusethwana mawuthi yabona nje ama team mhlawumbe ahlukene ka3 siyadlala sidlala ibhola sekwaluseni le team engaphandle le uma izinkomo zibonakala zifuna ukuyongena emasimini abantu ibisuka yona njengequlu ifika ibuyise lezo nkomo lezo uma nathi sekuthi ithina singaphandle siyahlala ke siyabuka ngesikhathi besadlala inkomo mayifuna ukona siyasuka siyahamba siyogada inkomo siyayishekelela siyayibuyisa ngalapha ezidlala ngakhona so umfana uduka inkunzi yakubo nje duka inkunzi umfana ebasathe uyaqalaza ebasathe umfana uphakamisa amehlo ethe umfana ume intabeni ayilutho kucaca ukuthi inkinga ikhona idukile inkunzi yakwabo and uma inkomo ingekho ekhaya uyakutshela ucathi uzolala endlini wena inkomo ingalele esibayeni ngiyakutshela wena hey inkinga ukuduka kwenkomo inkinga nje isuke isibizwa ngempahla ke lapha ingasabizwa ngenkomo wena ungakuthatha useless inyana makuthiwa inkomo uma sekuthiwa impahla iphi impahla uhlula ukugada impahla kanti umsebenzi wakho ayasuke lo mfana amade abeni phezulu ajikajike lapho enokukhwela ngakhona hayi kucaca ukuthi lutho ayi asuke umfana abhokule thathe lezi inkomo elingalolo suku ahambe uyivalela lezi inkomo ezimbili aqala umfana eluke ukweluka ke lapho khona nje usuke uqaqe inyawo uhamba phela uhamba nje ukweluka ngezulu asuke umfana eluka umfana alibhadule kuthe mayesuka umfana waqhamukela kwenye intaba mayeqhamukela kule ntaba ngoba vele ilanga likashoni bengingakabi isikhathi sokubuyiselwa kwenkomo afica ikhehla lomfana elidala impunga endala afica impunga endala lomfana lo endala impunga le mpunga le igade inkomo noma nje ngibe ngolimi lwezulu yeluse inkomo ezingaphekwe lishumi lezi inkomo lezi umfana mayebuka afika amelo umfana abuka impunga ibhizi nesikali sayo senjemane lapha shuthi yasikela impunga khona la injemane ngabangayazi ubunye utshwala obuphuma esundweni kunesinye isihlahla ekuthiwa yisundu isundu uma uligenca ulisusa ilokhu kusala isiqu lesi bese uyasishisa isiqu uma ususigenca isiqu siyakhala sikhala amanzi lamanzi akhala lapho awutshwala udaka ungayiboni indlela thiwe injemane kusinda ngisho amadolo uma udaka kwenjemane angeke uyikhuphuke intaba eyumfana mayefika kule ntaba ufica impunga endala igadi imhlambo inkomo lezi inkomo nje impunga ayigadile ukuthi ibhizi njengomfana ishekelele impunga ihleli lapha iqhwakele ematsheni zilapha phansi inkomo esicabeni zithe kuthe nje cababanga lapha phansi kwentaba ziyadla lapha inkomo ayibuke lo mfana lempunga ayibuke inkomo asondele lo mfana athi baba nenjani ithi impunga siyaphila mfana wangona ngabe unjani athi umfana ngiyaphila kodwa ngixakekile lapha mkhulu kuduke inkunzi yakithi chaza umfana njengomelusi ukuthi ngihlushwa izinkomo ngendlela eyisimanga inkomo ayibambeki inkomo azizwa ayilawuleki lezi inkomo lezi ithi impunga yini edala lokho ethi umfana ngabe uqamba amanga akazi bese kethi umfana iyabona impunga ukuthi indlela umfana ayibuka ngayo umangele umfana wabo it's like ubona izulu
wabona izulu ebona umuntu ubona umuntu elusa inkomo ehlele kude nazo inkomo zile ezansi kodwa zine control. Ayumfana sihlabe ngejubana shona ezansi afike kulezi inkomo athi uyabuka ufica ukuthi lezi inkomo zikekelezelwe ngentambo. Intambo ekekelezelwe ngayo intambo encane ngendlela eyisimanga, intambo futhi emfishane ngendlela eyisimanga. Lezi inkomo uma sithanda ukuyeqela intambo zavele nje ziyeqa zithi nje gala kaqangane. Uma sithanda nje ukuyinikeza ngempondo zingayiqabula le ntambo. Intambo encane ngendlela eyisimanga. Aphinda umfana lento le emangaza ngendlela eyisimanga ukuthi how come inkunzi neinkomazi ezinamandla angaka ezinye zimisile sithe uyabona ukuthi izinkomo ezinamandla ngendlela eyisimanga kodwa manje zigadwe intambo encane kangaka. Aphinda umfana aqale phansi ngejubane aqwala intambo afike kuleli khehla lela afika ahlala eduze kwalo athi umuntu omdala lezi inkomo engilusayo zintathu sezingihluphe eside isikhathi sengize manje angisakuthokozeli ukuyehlathini ngiyokwalusa lezi inkomo lezi njengamanje kumina sezifana nento engihlukumezayo angisafani nomuntu ogade impahla ekhaya ngoba kwanamuhla nje kuduka inkonzi angizokulala ekhaya ngingayitholile. Ngicela ukubuza umuntu omdala ngabe wenza ngani ukuthi lezi inkomo ilawuleke kanje? Lathatha isikali salo ikhehla laphuza lase lithi kulo mfana, uyabona mfana wami lezi inkomo lezi ngazelusa zincane uyabona ngoba uyibona zila it's been years njalo ekuseni ngiyayikhipha ngiyilethe la wathi uyayibona leya ntambo leya wathi umfana ngiyayibona mkhulu wathi emehlweni akho leya ntambo yabona ngoba uyibona incane leya ntambo it's been years ilapha incane ingakaya. Wathi lezi yankomo ngesikhathi zisencane zayihluleka ukweqa le ntambo. Lezi inkomo lezi zayihluleka ukugashula le ntambo zincane zaze zakwemukela lokho. Angazi abantu bayangezwana. Lezi inkomo lezi zabiyelwa ngale ntambo zincane zizelwe zingamathole. Zayingenawo amandla okuyeqa le ntambo. Zazingenawo amandla okuyiqabula le ntambo. Zazama zehluleka. Ayi madoda, inkulu lento engiyikhulumayo. Lezi inkomo lezi zazama ukuqabula le ntambo zehluleka. Zingakabi nawo amandla zizelwe. Zazama zeze zavuma ukuthi le ntambo le ingaphezulu kwethu. Le ntambo le isisehlule. Kweze kwafika isigaba lapho khona ukuthi njalo mabeyifaka la ayikho neyodwa inkomo eyayisizama ukuyiqabula, ayikho neyodwa inkomo eyayizama ukuyeqa. Zakhula lezi inkomo lezi, zikhula nementality yani yokuthi le ntambo le yasehlula kudala. Intambo yasehlula kudala kakhulu. Sezavuma ngisho sezinawo amandla, sikhulile manje zindala. Zinawo amandla, le ntambo zingayeqa manje, zingayiqabula manje. Kodwa psychologically zavuma, engqondweni yazo zavuma ukuthi le ntambo le ayi bafowethu, inkulu lento engiyikhuluma mina ngiyayiyeka ngoba ngizwe le ntambo le
sazama thina years back ago yasehlula seze savuma ukuthi okay thina sehlulekile thina so seza control ile ntambo le njengamanje amandla ezinawo noma ungaba nawo amandla okwenza into but ingqondo iyona enamandla ukudlula amandla ongaba nawo ukwasebenzisa ukuze wenze into yabona umuzalelo ekhaya ihluphekayo once wakuthwala lokho ekhanda ukuthi wena uyahlupheka once le ntambo yokuhlupheka le wayivuma ukuthi obaba bazama ukubreaka le ntambo le bazama ubaba ukubreaka mina ukuhlupheka ngakubiza ngecase ngoba akumnandi siqalekiso bazama ukubreaka le ntambo bahluleka obani bazama behluleka obani baza it psychological once wayibona wayibopha ngale nto leyo ngisho amandla usunawo into yokuthi uyenze ngeke uzuyenza noma ngabe usuphethe ucelemba ukuthi ona le ntambo ngayinqamula manje kodwa ngoba ekhanda lakho psychological kunokuthi sahluleka intambo njengamanje ayisenawo amandla kodwa amandla kuphi manje asekukhandalaza inkomo ukuthi njengamathina sazama back in yes back ago thina sazama ukweqa le ntambo sazama ukuqabula le ntambo kodwa akaze kuze kwenzeke so once wavuma yabona uma umuntu emhlabeni ukuthi ngikhuluma kabi nami ngikhuluma ngisewumuntu ophantayo ngifisa ngaba memillionaire ukube mina ngimillionaire ziningi izinto engicabanga ukuthi ngingalekelela ngazo abantu ngoba kwesinye isikhathi nakho ukuba yiphanta mina ngiyiphanta mina ngiyaphanta mina ayikho into mina ngithi angiyazi mina ngithi izongihlula mawufika manje nedeal uthi akwenzeka ukuthi ngiyakutshela mina okay so yenza lento ngiyaqala ngixhuma incini ayikho into engithi mina izongihlula mina ngitshela ukuthi uthi ufika ke mina into ngithi angiyazi khohlwa ngobani psychologically ngitrainiwe not ukuthi ngitrainiwe into engizalwe nayo leyo ukuthi angikuvume mina ukuhluleka ongenani mina ngiyangcono ukuhlala nesikweletu sokuthi into ngiyenzile ngahluleka kunokuhlala nesikweletu sokuthi into angiyenzanga ngoba ngisaba ukuthi ngizohluleka ngoba leyo nto iyongihobha impilo yami yonke kanti uma ngiyenza ngihluleka ngiyabhohla futhi mina angihluleki uma ngenza into ngibuya ngizoyenza ngesibili sengine experience ukuthi lokhu ukuthi uma ngihamba kanje ngeke izihambe kanje ngendlela engiyifunayo so wayitshela lo mfana lempunga yamtshela lo mfana ukuthi no lezi yankoma isaluswe yini seyiluswe ingqondo yazo manje so nathi singabantu njengamanje singakhuluma siqede sithini sikhona isikhathi lapho kwakuthiwa khona umuntu ungivalele uyangivalela uma ngifuna ukwenza into yabo njengamanje i-social media inamandla ngendlela eyisimanga if kunento yakho oyi-unique oyenzayo akekho umuntu ongakuvalela thatha ifoni yakho uyibeke kanje thatha ikhamera yakho uyibeke kanje thatha yakho uyibeke kanje wenza into unique ngayo you post on Facebook you post on Twitter you post on Instagram you post on Twitter if uyi-unique ngempela into yakho bazoyisupport abantu njengamanje sisekho isikhathi sokuthi abantu bekhaya bethi mina ngiyahlupheka mina ngokuthi whenever kunento wena ugifted uyiphiwe thatha leyo nto uyise ebantwini leyo nto yakho uzophumelela izokwenzela imali mina igama lami nguprofessor